Ассалому алейкум, бародаро азиз, шумо дар канали Таҷик на хайпе қарор дорем. Бародаро, нашоти чихе сум разговариваем, чихе ая биржа дига биржа перевод кунем, баъд дар лаунчпадо иштирок кунем. Чӣ дар кора барои Binance. Так, дар ин момент ман Binance риск накардам, пополнение ай Binance накардам, ай Bybit пополнение кардам. Чихеле ки дидем аввалда 10 рубл магзарондам, перевод кардам ай Bybit, нигоҳ мекунем адрес правильный боша. Баъд остальную сумма $768 ози рӯй мекунам. Вывод средства. Так, доллар. Адреса вақте ки монден. Так. Обязательно чира аҳамият бутен ки вводить Binance Smart Chain. Тез меояд, комиссияш бисёр нест. Так, добавить кардем. Выберите сет. Web20 Binance Smart Chain. Так, выводить максимально $768. $768 маро сега через Тинькофф пополнение кардем, комиссияш 30 центае. Так, сум рафт. Нигоҳ кунем бародаро. Иҷа ҳама простае. Ина медроен P2P торговля. Чем да Binance риск мекунен, мехарин через непонятные одамо. Здесь все просто. Тинькофф, Сбербанк мегирен, намеброяд Тинькоффу, намеброяд Сбербанк. Апелляция додан ҳама осонае барои ҳамон одамое ки намефаҳманд чӣ хеле да Binance пополнять кунем, проще Bybit да пополнить кунем, ай Bybit перевод кунем дар Binance. Так, суммарои ки мина чӣ хеле ки шумо дидед аввали пополнение мара агар аҳамият дошта бошед, нигоҳ кунед $10 гузарондам 20 минут пеш. Чӣ гуфтаниям нигоҳ кунед бародаро. Так, барои чӣ ман сума гузарондам? Нигоҳ кунем бародари азиз. Ози ман сум бизгара. Айҷа ман суморо бировардам, он рӯз чӣ хеле дидем дар холодный кошелек бисёри суморо бировардам. Криптовалюта халидеса. Рости гап ман $300 дидам, успед накардам. Агар шуро аҳамият бутен, нигоҳ кунед. Дина бегаи бояд сумаи гузарондам. Ина марҳамат. Ози мехарем как раз волатильность ништяк рафтеса, фромеса. Бихарем мешава, баъд чӣ ба ма лаунчпадо ози сар мекардем иштирок карданам, мегӯям ки 5 BNB ҷамъ кунам ки лаунчпадо ҳама да иштирок кунам. Ози лобои листинг беҳад проценти хушрудиса барои ҳамон мо ози лаунчпадо иштирок мекунем. Так, чӣ хел лаунчпадо иштирок кунем бародаро, нигоҳ кунем. Болеро меҷиқем. Инҷа да меброяд все сервисы. Баъд аз все сервиси киҷо мерем бародаро? Launchpad. Так. Ина mining pool, ина Launchpad. Launchpad меҷиқем бародаро. Ишон метавад ки дар ин момент чӣ рафтеса. Ина ду рӯз дига мондагия фарминда. Так, арбитрумда рости гап ман успед накардам. Не ки ман харидам арбитрума. Не ярхам, и дига чия? Так, чӣ гуфтанем бародаро? Вот начинать стейкинг. Так, медроен. Так. До окончания фарминга остался 2 дня. Начать стейкать. Чӣ гуфтанем бародаро ки беҳтарин возможностае метавонед ки истифода баред. Ҳам хеле лаунчпадо иштирок кунед. Чӣ ба иёда советон метавонам? Ози просто тупо стейкинга мемонам. 2 рӯз дига мондагиае. Қалан 2 рӯза истифода барам. Так, ози ман шуморо ишон метавонам ки чӣ фоидаи зуд дорад.
новые листинги. Нигоҳ кунед бародаро, новые листинги. Дар ин момент ба фикри ман 6000% NFT додак. домоди центи харидам. $1.5 ками кам фурӯхтагиш ба фикри ман $1 фурӯхтаг. Барои ҳамо ин нархи беҳтаринае. Итали листингҳо агар попадат кунем, ин роҳи зурай. Чӣ гуфтанем бо бародаро ки обязательно пополнение кардем наомада аймада пулом медром BNB. Так, BNB USDT. Так. Баъд як чиро фаромӯш накунем ки ҳама вақт баъде ки ҳуй мешава чиё монетаро ҳуй мекунанд, камтар 2-3% BNB меғалта. Ордер BNB 2-3% меғалта. Яъни чизи важнее. Бисёр одамо шартид мекунанд ин момента. Хай ҳаста моменти мешава ки шорт кунора мебаранд. Так что ин чиза не важнее. Нигоҳ кунем бародаро, мо мерем ина Launchpad. Так, рости гап мада маъқул нест ами Launchpool. Хай чё кунем, Launchpad боша, Launchpad зудтар акай. Хай риск мекунем начать стейкинг. Барои шумо бинен чем Launchpool лучше хубаш Launchpad иштирок кунем. Леки всё равно мебинем куда дар течение 2 рӯз чанд процент мета. Всё готово. Стейкинг пошёл. Фармить будем. Получено вознаграждение. Тамом бародаро. Ина чихеле ки дидем. Як видеои дигар чихе дар Launchpad иштирок кунем. Метавонем ки мисол тус бихарем, тус қатъи иштирок кунем. Тус ба фикр ман $1. Ози чи екча гирифта ку Binance USDC қатъи проблемае. Так, буст қатъи. Буст. Аввал буст бад. Ози уже дигар буст нестай. Ози фақат связкоро тамошо кунем. Барои ҳамон ина туст бромаге. Так что види долларон инҷода ҳастанд. Обязательно бародаро хубаш BNB-ро бигирем. BNB любое время мехеза. Ина шумо баъд чишмтон дидем ки инаиҷа дар ин момент ман BNB надорам барои фурӯхтан. Неки агар мара ки фура ба фикр ман мешава отменит кунӣ Launchpad. Ина выкупить мекунӣ, тамом ҷанисига выкуп. Обратно мехаст зуда. Хай ждат мекунем ки бибинем чӣ мешава. Так, 7 рӯз буд, мо ақаллан 2 рӯз успед кунем. Худо нигаҳбон боша бачаҳо класса биҷиқин. Илтимос одамое ки надонанд ки чихе дар группа пайваст шаванд. Ина группаи мо бачаҳо менависанд, ҳама вақт мепартоянд мониторро тамошо мекунед. Ина новостиро уже ҳафтатанша сар кардам. Машаллоҳи беҳтаринае. Монитор чанд қадагиан уже чихеле ки баъди чишмтон дидесен. Кам-кам уже бачаҳо активността добавить карданд ки группада менависанд, иша ёрдам мекунанд. Шумоям совет метавонам ки бидроен дар группа якдигарро ёрдам кунем. Ссылка барои приглашение дар таи видео мемонам. Обязательно ира ихе намеёвӣ. Дар Telegram фақат приглашение қатъи ами группаи мо шумо метавонед ки биёед. Так что бародаро обязательно класса биҷиқин. Нигоҳ мекунем, мегӯмтон ки Launchpool чанд қадар мара прибыл овард ё ки чанд қадар нол дар омадам. Обязательно чиро фаромӯш накунед ки Launchpad ҳама вақт шумо плюс намебаред. Ман бояд як бало кунам ки $1,500 да чиста дар Launchpad иштирок кунам. Бародарако классакоро биҷиқин. Видеоро то охира тамошо кунед ки бишояд ки бачаҳо қатъи бо старатса мекунем группаро бисёртар реклама кунем.
ки ҳамаи одамое ки мисол криптовалютаро нафаҳманд моро дастгирӣ кунанд, классро биҷақаем бародаро, подписаться кунед группада.